Žiri za dodelu sanjskih priznanja u sastavu profesor dr. Suzana Jovanović, Bojana Ćirić, Aleksandar Šarović i Ljubiša Ćirić odlučuje da ove godine nagradu Sveti Trifun za kompletnu izdavačku produkciju kao doprinos književnosti, umetnosti i nauci dobija izdavačka kuća Only Smiley. Only Smiley je zasluženo ponela ovo prestižno priznanje zahvaljujući izuzetnom izdavačkom poduhvatu, objavljivanju kompletnog šogon serijala i trilogije Taipan autora Jamesa Clavella. Ova monumentalna dela svetske književnosti predstavljena su domaćoj čitalačkoj publici u vrhunskom izdanju koje odlikuju kvalitetan prevod, besprekorna tehnička obrada i pažljivo osmišljena vizuelna prezentacija. Čestitam ovoj izdavačkoj kući. Nagrada Loza za najbolje pojedinačno izdanje koje afirmiše knjigu u užem ili širem smislu ravnopravno je dodeljena dvema izdavačkim kućama. Niški kulturni centar nagrađen je za objavljivanje romana Marinka Arsića-Ivkova NGDL, dela koje je već potvrdilo svoj značaj osvojivši prestižnu Ninovu nagradu. Ovo izdanje predstavlja važan doprinos savremene srpskoj književnosti i potvrđuje ulogu Niškog kulturnog centra u prepoznavanju i promovisanju vrhunskih književnih ostvarenja. Čestitamo Ninovom predstavniku. Takođe, nagradu Loza dobija izdavačka kuća Medivest, nagrađena je za knjigu Konstantin Veliki Lučonoša Nade, autora Dejana Stojiljkovića. Ova dela predstavlja značajan izdavački poduhvat koji svojim kvalitetom i relevancijom zaslužuje posebno mesto u ovogodišnjoj izdavačkoj produkciji i koje na poseban način donose sliku o liku i delu Konstantina Velikog. Čestitamo izdavačkoj kući jer imamo predstavnike. Nagrada Šara za najbolji estetsko-tehnološki tretman knjige ove godine takođe se dodeljuje dvema izdavačkim kućama. Izdavačka kuća Pčelica nagrađena je za izuzetan doprinos dečijem izdavaštvu kroz svoj celokupni izdavački program. Svojim pažljivo odabranim i kvalitetno realizovanim izdanjima Pčelica kontinuirano obogaćuje literaturu za najmlađe čitaoce, negujući ljubav prema knjizi od najranijeg uzrasta. Čestitamo Pčelici. Još jedna izdavačka kuća, nagrađena nagradom Šara, Begen Komerc, dobija priznanje za izdanje Crno kao Oniks, delo koje se izdvaja svojim kvalitetom i inovativnim pristupom. Čestitamo svim doktorima.